Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo Trap Youth Council kalapan pau ya kejing sengau diau halor ke examen thongkam balapan long de District Selection Committee jong ke Southwest Khasi Hills District nalor ke bapen slam ya kejing tho examen bat nalor kejing don kejing bakala ha kejing penbet ya kejing keli tho examen kumban syupen kin mau hang ni bagi District Selection Committee kalapan bena ya kejing light kam nado usnem arhajar khat khandai bat ya ke examen pat lapen long menta usnem arhajar arpuar haba ya keren badu Education Secretary jong ka Henyo Trap Youth Council Southwest Khasi Hills District ula kintu ya ki bor badai pej kamtam ya ke Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District bakan penbet no mardor ya gini ki jingduna hapo ke District Selection Committee I penpau kacing saudiau kalau dia buat ke District Selection Committee kacing pesan buka bahkan dia ke written examination kalau dia buat kisamlah nomor kam macam speak mau bahkan dia ke written examination kepada Shu Deption ada yang mereka kisamlah nomor kam apply untuk senam ajaran kerkenai Andre yang kami written examination pada dan si pendak mantah, bah nak kalian menjadi semua dia sekali bahkan kita simpul Islam jangka District Selection Committee jangka South District ini, kelak tak, sama nomor kamu jam, kepala pentai itu semua jangka kan seperti, bah kumjuru, kepala dan sama nomor kamu kepala kertas seperti. Kalau tamat ini, kalau Islam nak ini kalau orange, malah bukan surga. Susu, nalor kesim Islam ni ka written examination, nak yang jenis kaseng, lak labru, bahkan ka jing baklah, bahkan jing kok, kom air, konsep kesini. Kalau hal kesini baru lani, objek kita question, kita sebab macam ayam tu. Nak kalian kesini, isi kuat untuk kesini, bah hatu ini kena mai sekali, ane kena set sekali, kelak pendap kita kerdan kebah katnu, baksa don kesini bakla kebah haduk katu, but dah tindak ni kerdan, balipan, bakinut pensiun mekanikal lengkor, kebah lebu, hakasin kadung, ya kelawai, cuma sama nomor kamu wajang. Jumpa nomor time jumpa di berkoi. But how to District Selection Committee? Paling aku dah tahu, kamu dah tipnya lagi ni kinong IGKLI, ini kinong surgically. Nak pendat kerdan itu, sahabat nak point, yaki. Nama apa? Nak kalian jumpa HYC Southwest Ksil District, idawa nai Deputy Commissioner juga Southwest Ksil District. Bah kabai deh, bat kinong sim interview. Lani kinong set jengkeli, bakin pung lagi beri bala piang kerdan puli, laku nuknuk ambunai master degree, bat badan ni kanam kau bah, pakai mangsalan. Kawak sedu, bat pan syupen ko di kali, kalau akabai deh, bakini kicing keli tiba bakla, akan ika written examination dan kabaran selection, kasyong agak start jom di Deputy Commissioner jangka Southwest District ini angkat ke District Selection Committee. Bat kuncur angkat kisahlah membuatkan kumnu bandai eka. Lakalong akan ke dur, lakalong akan ke berukam, lakalong bahab ban talep yang kalah ni bandai kendok. Dari kali bandlong, kaban yabit, yabiang lang, nanti kisahlah, angkat kisahlah membuatkan macam. Bat kembali ini bakalan kecing bakla hagi di komset kan kecing kali di kerman pak kanam don pada kecing bakla aku kom macam